political oirasu ai congress lai ngai da congress a phaba haira mina hujikti BJP la kan loi ure moina yam thagat pa amadi leibane ai haido ge ngasi de yam wa law no kani ngasi soidan bailen chalane ai gi matek aina hai gi bane gari sira jo idi BJP yauro hai ba ke no ma yaug madu kanoni matang na hai baduni matang na ne ai hai rake tang na seng na ne basidi mi bani soidang am balai pote soi ai de hai roi Suresh di soi hai roi life never mam dai soi de no mitu dai na hai gi dudi no mitu congress na ngam na hona bani hai tri ka mana ai BJP chang dore ai ai ra ba ate adu reality da mak putok se ba aina debate ngangamaga matam dogi channel do kari mami TV da miras na phajaba manipur history da han machine ma debate amada ngangamaga numa nungala ka kari gidam do BJP chang ino habi question am lai ko do ai harake Messi je kanna sanari nge falling e de ne club sing ina lau hai ne ba phaudraba ka dai ne mo club am bono thiroi dona ai gi graph to yam wangi ta min do jom to raga di haibam lai mantri amana haibini hoju mantri oi biri ba khoi gi kanoge BJP honorable minister amana haibini mami di palroi ge sai bo nang na BJP yaw wasi di akhoi ne yaw de khabar ha pa to ki nang yaw de manipur thak ni ai ai bane aseng bane minister oi bane hoju ko okay ado loina to se miras congress ta chaiba chaidaba gi natte ba akhoi ne yeng ga dau se akhoi gi ising liter si tangkai je lupa terapi ni dana pi betul na liter amane ba tapi besi dia ai than thak par loi gi baju ai kundu de mi ani chang na thak baju loi de baju ai na traum chang baju ai friend kai no ai kanda magi weight ama yeng bam chang e manipur gi damak ta kanana kadai ba tawri ge jai khange ba ajana hujikte manipur da hujai ai haira adi politically na taminang pal puda kanana kai doro me jai hujik khange ibu thugai me ju kanana no khange manipur da me to puchili ju kanana no khange masi thingna ba sengdong na ba honari ba honorable chief minister en bire ne ba sigi chief minister je thagat na bu ai bo nagaland gi chief minister thagal wai re prabu jik se som da channa je ba Messi ga Ronaldo ga ani ma best football player ne hai dro sana ba makhan di loi khena dro mana tik ta tor sana ngani mana pangchen da chela sana ngani khena yedana mi yoi bani human being ni sometimes tang sleep oi dana na thokki ba jorom ba yai ko phajin ban ngau da timing ai ta percent ta ba we da ta ba ya bam lei ri yam na na ta ba ya ba na ta ba direct pal laga ta ba tu ne percent ta ba de kari no Suresh Kumar ai na direct haira ga di madu percent ta ba ne hai ba yai ba ai na congress ki party natra ga CPI di adu ne haira ga de percent na te ba tu di political debate di party chai ba ke chukai de ba ai mi am ta ki personal life ta nang di adu ne ada ne hai gi ba leite ama khak te hai gi line aroi ai ju mi bani sen thiroi ai gi man bani discussion hai ba se mi amana phatra ba phajana leiri ba lemori su no chunga ngang ndra ju ai ba ya yu hai ba de ka kai ngang tu no nang wa ngang de ya yu tu chumai le de that's not the way sai sai ki turn ngang na se ba so ka problem am ta leiro ba discussion moderators ne ba da ka rok tu ji encourage troll to bangam ba arnab ko swami no phau ri kari ge no mi ngang ta de ma ma ngang lai tro adu ki phau ne ba arnab tu ko ta na te ba phau tu se phajana moderate to raga mi am ki round da aina ma interpret to se laga aina wa do henjin ngang ji laga di nang oi ru ai oi jom saur ka ne ba se de mi ba ni ma timing da saw bu to phata banga mo to ba de ki haidok ki ba wai ama ai yau ki hai ri ba po to sumi lali du di masana jung khangam gani ada prajana ju khangam gani chumba lan ba ki loi to khraga de ai asoi bani ai politics te interest lai pa mi na te jaw pa ma mi na te mi oi khara gi influence ai politics jaw gi bani but politics la ma tung dai gi punji je barbat tar ri me matam kara barbat ta gi hoji khara phare me BJP na kan made ne phare je natra de na barbat ai pura barbat ai mani buda halaro de bium de lai ram bane congress BJP gori na te congress na sida bana te ba politics ta party chung ba ai ba si loina chung na bangak ta ne Suresh pu mantri kaya ko oira ge ne tu kya amna mayam na hat nungai bidri to ai ba question ma ithan dana hang ba natra aina chung gi ba kai na te ba marom da sam ka no ma cha ma kin gi ba gu mone ba congress tai di mi lak ki supporter lai le ba congress tai gi ai gu ma pit law ba ma chung thoki ba du da moina duk nungai tri du kari gi no je ne da maram mai ro ra moi ya soi ba du loi hairak kadar pakalu bane ba ai huji pau hai dream ne ai ya re dorjan nam lai ai ji yam pam je ba nu pa ne Dini is my favorite hero guy na khanjera mi matam amda hojik ti da dini gi viral ngata ngai re ma ju cha mana ai na pa mu be ra gangde mai makak ka thagalak ko je da ba ai na pa mu mi je lebok thi bai jang je mai ka bo pa na koi dik ta nu pa ni sai sab de karak ni khale da lyrics ta ma pha ta be ni ba thi okay ya ngasi themnari ba ai khoi se khangde hayeng na kari thoklagaba tumgi pungsina kari oirakani pongning ba kari gi phawroi family yeng ba ya da ba hal amana u ba nungai ta ba video madu edit tok thoga semak padu di ta seng namak work pakhar wat pa adugumba ngang sing natraga
miyoising tawgadabani but aina haigadabusi nakoina tawriba thabaktu society ki afaba natte madu tasena ingonda personal tabani na khalli amaromdadi but anyway amuksu khalli social media sida misuse tawba chahi sudaba ngang mayam da phone pisin bana oirambasu yai na amuk khalli amaromda amuk politically amuk khalli masi opposition na tawromgadra haibasi amuk singnaba haitare ni sum aigi wakhanduni ko okay aduna aigi different three views ida lei adubu aina haigadabadi hoi criticize tawba yai aduga constructive suggestion piba yai yamna personal taraga mi amagi saktam maida physical appearance to the yamna fajadaba mong da cartoon yektana dagi uba ya amarom dadi Manipur se miyoi kharana masana masabu bairen chana ba hotna ai case tana ke dogai ba ai je bairen chana ba hotna ba group ama chana ba hotna ba nate ko ai naga youtuber hanga di bo numit khuding gi 10,000 and 20,000 di lak taw male sum yeng ba mubang ai naga mubang toroti miras yeng di soidana yeng ani cha da ba mana hairak pati khangre comment di view de dum chat kani aduna sengna politically oiraga su yamna democratic way da politically dialogue tongna ba politically debate tongna ba ka su kai de akoi su party amagi spokesperson amo oina honorable chief minister amadi respected president madam sarda oina khanbi raktana ekoi da thajaba thambi dana now we I can say proudly that I may be the only one who are the youngest BJP state spokesperson I say hiding party ki damakta aina ngangseru ba khara du da ai leader honorable CM amadi party ki hal singna thaja bidana nukshi bidana ibu BJP ki spokesperson oi lakpani chau kraba world largest political party amagi state ki spokesperson oi ba base miras taseng namak ai ngonda leisure ba quality du ki hairagadi madudi ai di taseng namak hena han singna nukshi bibagi ni hana khali aina matik mayai leijaba nate khangjaba nate but aina ngasi ngangjari ba TV da ai oibo opinion thamjari ba sa ngasi pawbada mayam na di khalamgani personal tie gan yam haiba lei ai di miga onjinaraga khatna baje ta sengna pam da bani yes ai way of speaking the way of presentation may be different from other people maram the every human being kudimak magi ngang bagi mong matau magi tone in terms of pronunciation da ju khena badum leigani action khara yaw da ba ko adu aina ngang thoroi ba wa sing da aina haining ba se ngasi Manipur da thoi ba irang natra ga khoina bi aina BJP ki spokesperson oir ka Congress thagat katra ba aina Argentina ki bon chana ra Brazil da goal chan Brazil ki damang da goal chan katra ba Bharatiya Janata Party then you have all the responsibility to defend your party defend to was the mi kharan de ke do masa ki popularity ta na ba defend to ba thaidok thaijin to ra ga yam phaba sarang ngang ba adu nate BJP has done for the welfare of the state the BJP na kari to kre honorable chief minister en bine lakho matam da madu ki matung da Manipur da awon ba lai ba si kari no hai ba se praja da khangan ba ba se spokesperson ai tho Congress de BJP yaw ba se da chak pa mi yam lai re prok chak pa tum ba ya da bai tare ne moina ne maru ina sanari game je handak ki ano train ama aina kano tawe aina address tawe tare matam amada ai gi video je no khoina kakpa kan da views adum matham da automatically adum chat kane hogik chat la roi ba hojik si moina tawri ji kari no opposition ama ga ai ga ngangna raba gi video to suyeng yeng roi hojik te aina marak ta hai ba do sai hor bu tu mai gre da na digina nung si gro yeng view kai hai ba je si po si moi para pha gre ba o Suresh sum li ba wari je praja na sum yeng adi aseng ba je khangdok ki ba tare BJP ga phaba mayam je khang gi tare na hojik se view handana ba tawra ba ne se comparison ne na jari se ai to mai ge ba notice window na Suresh Kumar promote tawwa tawdabagi natte ba notice window na ngasi phawda silak pa topic sing je lairiba present ki lairiba yamna crucial oi bam timing da madam chana sin madu ne ba ngasi gi bye no misi da bo sigum discussion sindana kanana Manipur thuai kanana Manipur kalin nei yari braba that is the difference adu ki difference khang da ne corona matam da bo sei sapai wari saru sei jaro droi aduna sigum mong khang da bagi na khoi gi adu ba khang ba aigi inau no pa mira sai na thagat panate I can proudly say to the people of Manipur that maji kaino living example amane ba he is a very young aina khanga pana ma thabak toro manate call center da thabak toro mi Delhi da lek tamami civil service thana honor mi masana masat ki president or mi but struggle mayam theng na ga da lupa ma da ting na tiji gi ojao ina khalai ba se kana gi matam da khan mano se masana so khangam gane ba masa gi struggle theng na ga Masana TV channel na link kalak pai ba se magi chahi sidadi I can proudly say that he is the only one from Manipur who can run a very successful TV channel in his ass
मागी सही दा ऐ चुमा हाई के बा कना को मकर होरे हायरा ने सुरेश ना मिराज कन धागल जे मबानी के नोम लेने बने मिराज ना टीवी में बू होइरगा दी डिस्कशन यावरो रंग को बाय मसाना ता बने बा मिराज से सुरेश ने तरदी लेतर ब्राउ हाई भी रहने बा मोइन तौरी जे मांग द चलजु सही जाओ मनिंग चलजु सही जाओ अदोय तारगदी कमेंट पीली बसिंग दैना हाइनिंग से खोमल लंपाक तो डिस्कशन हम सिलो आई अब लाके जेने आई वो नुक्सीद्री बसिंग दो ना कोई ना डिस्कशन अब तो सिलो अदो नोय न क्वाइट नुक्सी बमी दो थारो अदो डिस्कशन तौने से किन थिन जाय बनते को आई दी 54 kg गदने किन थिन बदिंग अमोय बॉक्सिंग थिन बदने हायरगा बदे 54 kg कैटेगरी नि खन डिबेट गांगनो बदबो पामबोम चावना ngमगदौ नि हाय तारगदी मिराज स्पोक पर्सन हाई गदौ नते अदुदि बॉक्सर हाइना खनगदौ बीजेपी की बॉक्सर कांग्रेस की बॉक्सर हाय तारे ओके स्पोक पर्सन हाय बनेबा यस डेमोक्रेसी की फदरबा डेमोक्रेसी से डिबेट से मरु होय बनेबा खनरगा नैनरगा प्रजाना तारगा कनाना चुमी कनाना लाले डिसाइड तौ हाय बनेबा अखोई गी सी तौद्रेबा नोट तौनरेबा मरमदि कइनो हाय काना कमेंट थी नहीं जिल्लबा अदुदि बीजेपी जी यादरे चलनी न खल्लेबा बिगनु मणिपुर की प्रजा याम सिंगबनी हौजिगे नहा सिंग याम अपडेटेड ओइरबनी कनाना असाबा अकाउंट पाइबनो कनाना सादबा अकाउंट पाइबनो लोय खंगबनी मीगी ममिंग दबु 004 ना लोयबा मी ममिंग लेरमगिरोय 004 की अकाउंट दो अदु फेक ने खंगबने आई नुक्सीरी कंगुजी कनोने मदुदी करी हतारे पूरा डाई हार्ड फैन गाइदो अदुदी सुरेश ना कनो चलजु हयंगा पॉलिटिकल पार्टी तोगा सिविल सोसाइटी दमु यौरो जदुम सपोर्ट तौरदो कंबु ग्रुप अम लेनी आइना हल अमन निंगसिंग जरे इमागुम बनी हतारे इंसिडेंट को आई जे चाक चाबगुम चप होटल याम येंगल लेमीना अरे लोन फोटो काप खरजु लै यापो तक फम गाना फोन गाजी चा वाना आइना हाइनि मथंग दे हायरने फजन चंग कापु के द्रोगे ज्ञान ताना हाय लोन वाना काप तो सरुक पुती आई ज्ञान लाए हुजिकती आई हा मद यामना डायरेक्ट एक्ट करी हतारे खननिंग ब फाव हाय तारे की फोटो नम लैरिदो अदुना सिगु मम्मी दे याम पर्सनल ताब टोविगनो मोय एडमिन दुदगा मेसेज थानिंग बगी वखलोन लैरमे आइना मदु ओइरदे आई बुतु पाइना निरक थिरने अदु सरुक पुती मसे कमाइन तौसिगे न मन येंग कांदा आई की वीडियो थागलिबो कमुजे मोय पेज लैबना याम बने पेज लैबो कमुजे आइना हाय दुजे नोय थबक लैत्रगदि ने मणिपुर के लान मणिपुर कन्बंग तो चलो कईदौरुनी फेसबुक तो मी सोईबा अरानबा सम कक्पगी आई तसेंग रेंटेड हाउस लेबनी संगाफम अदुगी सम कक्पई फोटो वीडियो तो कमेंटरी का पीबने नुपादुना मांगरे थीब नुपा अमा सिदा लैरे गायनको गरी तो अनी अहुम लग थौवेबा मदुदा तिंगदो पेट्रोल दुना मणिपुर कल्लिबा अरामाई टेंगोन के थाव हानबीरदि आइना नंग एप्रिशिएट तौगदौनी